Ni Johnson Ndekezi, iyi ni Rwanda Sun. Turabasuhuje aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza, natwe turamahoro. Tugiye kuganira ku ngingo igaruka ku basirikare ba SADC bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ibisenzageri. Aba basirikare binjiye ku butaka bw'u Rwanda ku munsi w'ejo baherekejwe na MONUSCO. Kuva Igisenyi kugera i Kigali baherekejwe n'ingabo z'u Rwanda nabo ba MONUSCO kugira ngo basubire mu bihugu byabo babashe kujya kubona buvuzi. Muri abo basirikare bagera kuri 200 bo mu bihugu birimo Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi batashye, bamwe muri bo bafite ihungabana, harimo n'abacitse amaguru ndetse hari n'abagore batwite. Tujye kuganira kuri iyo ngingo nge na mugenzi wanjye Rwaka Gaston. Rwaka Gaston, twongeye kuguha ikaze kuri Rwanda Sun. Murakoze cyane Johnson Ndekezi. Murakoze namwe inshuti bakunzi ba Rwanda Sun TV, turi hano ku bwanyu. Izuba riri Kigali uraryumva gute? Izuba rirakaze ariko rirategura ukwezi kwa kane, ariyo Mata, imvura izagwa nyinshi. Ubu abahanga bo kurya baraye bakarabye, bivuga yuko abahinzi ubu barimo barategura itaka. Ego, abahinzi barimo barategura itaka, ariko nigize kubona meteo y'u Rwanda igaruka kuri ubushyuhe, ivuga ko burimo buraterwa, of course nuko imvura daherutse kugwa, ariko imvura iri hafi. Imvura iri hafi, ariko Ndekezi wibuke yuko isi yose ubu ngubu irahangana n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere. Yego. Ariko rero yo hatse izuba gutya, bisobanura ko n'imvura ishobora kuzaba mbi. Gusa gihangamana ngo mijana atube hafi, ibibondo byacu ntibizicwe n'izuba, yewe niyo mvura izaze mu rugero. Yego, imvura izaze mu rugero uko isi ihanganye n'imihindagurikire y'ibihe, kuko ibihe byarahindutse ku kigero cyo hejuru, niko uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buhanganye n'intambara. Tuvuge se ibisasu, ibikombora bihagwa mu minsi yashize, nabyo bishobora guhumanya ikirere, cyane cyane ko gusa mu biyaga bigari twari dufite ikirere cyiza, kandi burya iwacu ni heza, ariko nanone ntitukizere yuko nyamunsi aba yasinziriye, tukiri munsi y'isi. Aho muri ubwo burasirazuba rero bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku munsi w'ejo, ni ku munsi wo kuwa mbere saa 6 n'igice zishyira saa 7 z'amanywa z'Igisenyi ndetse no muri Goma, nibwo abasirikare bo muri South Africa, Malawi ndetse na Tanzania bakomekeye mu migwano yasize umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma mu mpera z'ukwezi gushize, bageze ku mupaka wa Rubavu. Izi ni intambara z'amateka, ahubwo n'imbuga nkoranyambaga ntizivuga, n'itangazamakuru ntizivuga, ariko biterwa n'ukuntu amakuru y'intambara n'amakuru ya gisirikare burya barimo n'amabanga menshi. Yego. Ariko umuntu witegerezaga uburyo abo basirikare bari bameze, bari bafite n'imbunda, ubona ko nta masasu bafite. N'ufite amasasu menshi ugasanga afite magazine imwe. Ntabo twabaseka rero, ijoro wariraye, ariko gusa nanone inzira yazanye abo banyafrika ntabo ariyo banyuzemo bataha. Binjira muri Kongo banyuze i Goma, bakirwa nk'ibikomerezwa bije gutabara ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko batashye bobitse umutwe banyuze ku butaka bw'u Rwanda. M23 always nayo izakorera u Rwanda ishano, ariko birumvikana ikibuga cyabo bafite ntabwo kirimo gukora. Aeroport ya Goma ubu ngubu ntabwo irimo gukora, ariko ngira ngo gusa nanone mu mateka y'intambara, yego, nimba mubyibuka 94 95 hano mu Rwanda hari ingabo za MINUAR. Yego. Rero bitewe n'ubukana, bitewe n'ishaka inkotanyi zari zifite, zategetse ingabo za MINUAR, ingabo za UN gutaha mu maguru mashya. Yego. Izi ngabo za UN rero kuko ntabacanshuro babaje kureba inyungu zabo,
nubo muri modo yabo bavuga ko baje kurengera abaturage ariko baba babara amafaranga bahembwe na hano mu Rwanda bahavuye shishi itabona. Ngira ngo rero mu bantu basesengura amateka ya politike n'amateka y'intambara, M23 yakomeje ivuza kamo isaba yuko ingabo zose z'amahanga ziva muri Kongo zigataha kuko nta kazi zifite. Nimba ari n'urwitwazo bari bafite abanyiri igihugu abanyiri ubwite barahageze, ariko nubwo abasirikare 200 ba Tanzania na South Africa na Malawi batashe, ariko haracyari abandi basirikare benshi cyane. Abo basirikare benshi baje mu butumwa bwiswe ubwo kugarura amahoro, ariko mu by'ukuri baragiye muri Kongo bagiye kurinda inyungu z'abategetsi runaka no kujya gushyigikira Tshisekedi ufite umugambi mubi, ukavuga ko ari mubi kuko akorana n'imitwe yanduye irimo FDLR, abakiri muri Goma ndetse n'abari muri kiriya kigo cyo mu Ibambiro hafi ya Sake barinzwe na M23. Barinze na M23, ariko it's like MONUSCO ko nayo ivuga yuko ibarinze, ariko uribuka yuko MONUSCO nayo abaturage bo muri Kongo barayamaganye. No mu minsi ishize kuva M23 yafata umujyi wa Goma herutse imyigaragambyo, ndumva ari mu cyumweru gishize, bamagana yuko MONUSCO idakwiriye kuba hariya kuko imyaka imaze hariya aho kugira ngo amahoro agaruke ahubwo yazimiye kuko ikorana n'umutwe wa FDLR n'indi mitwe nyeshyamba ihungabanya umutekano w'abanyarwanda. MONUSCO nta choice bifite. MONUSCO n'abacanshuro n'abantu babaje muri mission, nta muntu wakwanga mission. Usibye ko nanone abayobozi bayo mu rwego rw'isi nabo burya baba bashaka amafaranga, baba bafite izindi nyungu zabo, nta muvandimwe baba bafite aho ngaho. Ariko twibuke yuko no muri South Kivu, Bukavu hashize amezi 3 MONUSCO yafunze imizigo ifunga n'ibiro, kuko MONUSCO niyo yakoreraga hara ku kibuga cya Kavumu yari hafite base nk'ejo bundi M23 yihafata, yarahageze asanga amakontineri yabo, yasanga yenda n'ibitwaro bya rutura by'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko MONUSCO yo hari aho yamaze gukora amakayo karege arigendeye. Iki rero ni kibazo gikomeye cyane bakunzi ba Rwanda Sun TV, byonyine kujya gufasha Tshisekedi n'ubo kunda guhuruza nawe no muntu ufite ibibazo bikomeye cyane. Bibize ingabo za South Africa, bibize ingabo za Malawi, bibe na wazalendo, abantu bose baje kubatabara n'abarundi. FRDC yo itihunga, nukuvuga ngo cyenshe nkunze kubivuga, uza gutabara umuntu ugasanga we ntabwo ari ready, ntazi cyo arwanira, yewe nta nikiba gihari. Niyo mpamvu at a certain level even na MONUSCO nayo nubo itari dinyi kuba yaza gutabara muri Kongo, ariko nabo iba yaje gufasha nabo ntibaba bari tayari. Iri rero ni irresponsabilité ikomeye cyane ku ruhande rwa guverinoma ya Felix Tshisekedi n'abambari be. Ngira ngo niyo mpamvu igihe cyose bahora bagaruka bavuga ngo n'u Rwanda rubateye ibibazo, ariko ugiye kureba ibibazo bya Kongo by'ingutu bihera muri management cyangwa uburyo icyo gihugu kiyobowe. Ni nayo mpamvu umuntu wari we wese uzaza kubatabara njya numva ngo niriya Wagner y'abashinwa izaza y'abarusiya, ariko n'ubu haza abashinwa n'ubu haza abarusiya, mu gihe abanyekongo batazafata destin, batazafata responsabilité zabo mu maboko, nta kintu bashobora kugeraho. Rero ukugutaha amara masa, ukugutaha n'agahinda kenshi kwa Afrique du Sud, n'igihugu cya mbere gifite iterambere n'ikoranabuhanga, gifite igisirikare kiri powerful. Do you imagine South Africa ikora indege, les avions des chasses, ikora amablende, ibifaru, amachar de combat, ifite igisirikare rwose kiri hejuru. Ngira ngo rero icyo baboneye hariya muri Nord Kivu na kamaramaza, ariko nanone umwana wundi abyara umuhungu, nicyo nasobanura na amateka maremare. Ugarutse kuri ibyo by'amahanga afasha cyangwa ashyigikira ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri uyu munsi tariki ya 25 z'uku kwezi kwa kabiri, ubwo generale uri mu kiruhuko cy'izabukuru James Kabarebe yaganiraga n'abagize imitwe ya politike yemewe mu Rwanda, yavuze ko niba hari umuntu
wahanirwa ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, umuntu wa mbere waza ku isonga ari umuryango mpuzamahanga wemeye guhoberana n'umutwe wa FDLR. Of course aka kanya ni ukuvuga ngo ni amayobera. Wibaza ese UN, ese SADC, ese East African Community. Usiye ko East African Community yahuye n'ibibazo bibi, ingabo za Uganda, ingabo za Kenya zo zanze kurwanya M23 kuko misiyo yabo yari yo kujya hagati. Yes. Ariko SADC urebye bifite umwihariko, yo ivuga yuko yaje kurinda abanyekongo, abaturage, ariko no ku arrêta la progression cyangwa se iterambere ry'umutwe wa M23. So mucha make baje guhangana. Twibuke ko ubwo M23 yasokaga mu mujyi wa Goma mu mwaka wa 2013, abasirikare boherejwe kujya kuyirwanya mu buryo bwa SADC biswe Brigade d'intervention rapide. Ni babandi n'ubundi bageze bino bihugu bitatu basubiye hariya muri uyu mwaka wa 2024 urangira gutyo. Abo ni Malawi, ni South Africa ndetse ni Tanzania. Aba bagiye basimbura abo muri SADC kuko SADC bo bagiye kujya hagati. Noneho Kisekedi EAC plutôt. Noneho Kisekedi we yaje no gutuka wari ukuriye buriya butumwa General Nyaga, aravuga ati wowe mwebwe mwaje hano muje kurwanya M23 tubaha amafaranga. Waravuga ati twebwe twaje hagati kugira ngo mubashe kumvikana. Nibwo yafashe umwanzuro arabirukana, azana babandi bamutabaye cyagihe ku nyungu ze n'ibyo bihugu abo basirikare baturutsemo. Ngira ngo ikigiye muri 2012 na gatatu ntabwo ari Felix Tshisekedi wari president, yari Kabila, yari Joseph Kabila. Kandi Joseph Kabila burya nawe ni umuntu ufite amafunzo afitanye isano na M23. N'ikibazo cyabo ngira ngo yagerageje kukimanaginga, ariko ikigiye n'ikintu yabashoboje nuko baciye communication yabo. Rero South Africa, iyo SADC muri rusange, Tanzania basanze amazi atari yayandi. Ariko ngira ngo na UN sometimes nayo arigiye tuyirenganya kuko DRC Congo intwaro bafite niyo gutakamba, intwaro bafite niyo guhurura, ariko barahururiza ukuri uko biba bimeze kose. Iyo umwana akunda kwiriza, hari umunyarwanda yaciye umugani umwana murizi ntakurwa urutozi. Ni ukuvuga ngo ni nk'ubu uko bihagaze aka kanya, barahuruza isi yose gufatira u Rwanda ibihano, right? Ni ukuvuga ngo nibo buryo. Ni ukuvuga ngo iyi miryango yose y'akarere ndetse na UN ibiri obliged kumva Congo kuko ni igihugu kigaragaza ubushobozi buke. Ngira ngo n'ibiragi bije bikababwira yuko bigiye kubatabariza n'abantu bamugaye bakwemera kuko urumva na FARDC nibo tuyivuga ni baringa. Ariko hari ikintu aho ngaho tukira aho ngaho kuri FARDC ni baringa irasa ku kindi gihugu, ibyo bibaho kuko FARDC twagiye tubona inshuro nyinshi irasa ku Rwanda. Kuki yitwa ngo ni baringa? Navugaga yuko ni igisirikare kidafite structure, kitafite na philosophie ifatika, kitari na présente muri operation militaire, icyo bita modus operandi. Gikoresha abo babazalendo n'abaturage, gikoresha izo FDLR ntera hamwe, kigakoresha n'aba mercenaires. So urumva ni igihugu kiri fragile. Ubwabyo no gukoresha abacanshuro birahanirwa, ariko amahanga ubu yaranumye. Igihugu gifite miliyoni 100 z'abantu. Ariko iyi weakness, iyi faiblesse y'igihugu cya Congo, cy'ubuyobozi bwa Congo, umuntu wese ashaka guprofita ubwo bukire. Duhere kuri iyo UN, duhere no kuri yindi miryango migari y'iterambere cyangwa se n'iy'ubucuruzi. Ngira ngo n'aba basirikare twabonye bataha ejo hari bisenzegeri, n'aba bagore tubona urumva bari bamaze imyaka 2 baje mu kwa 12 2023. Ubu buryo rero batashemo bamwe bagore batwite ni kigaragaza yuko ntabwo bari baje kurwana, bari bazi ko ari M23 ya yindi baheruka baza bakubita bagenda.
nta n'uwatinya kuvuga yuko no mu bajemo harimo abatari tayari cyangwa se niba bari tayari ariko basanze M23 yarabiteguye mu buryo bukomeye. Ahangaha rero harimo isomo nubwo bitarimo kuvugwa, ariko nanone ugatangara. Niyo mpamvu iyi situation iri mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, usibye kuba communauté internationale yataka u Rwanda, ariko ntabo bafata umwanya wo kureba kure, wo kurebesha ijisho rya mukuru. Nuko tuvuze yuko abasirikare ba South Africa batashe bavuye kuri Goma bagaca Kanombe, abo ni abamugaye, ariko arayandi makuru dufite kandi na makuru dufitiye gihamya abacadien no Lubumbashi akakanya South Africa niyo yadeployinze Bujumbura ntidushaka kubikontrola naho ariko ingabo za South hari Africa kandi ari nishobora kuba ziri Uvira. So barashaka intambara, barashaka amahoro, ntawabimenya. Ariko icyo nzi bibe amahoro yo nayo bashaka, ngira ngo ni nacyo ku ruhande rw'u Rwanda bagiye basubiramo iki kintu cya système de défense aérienne, aribo bwirinzi bw'ikirere. Ngira ngo na Felix Tshisekedi yakomeje agira impungenge, agaragaza impungenge, avuga ariko se kuki tubona ku mipaka y'u Rwanda hari ubwirinzi bukomeye cyane. It is like abwira abanyarwanda gusinzira, akibagirwa yuko u Rwanda narwo nta cyizere ushobora kugira mu gihe hari FDLR. Ibi rero bizamera nk'aho mukino w'abana bavuye kuri Goma, bagiye Lubumbashi, bagiye Bujumbura na Uvira. Aho ngaho biratera impungenge cyane. Aho ngaho ugarutse kuri ibyo by'ubwirinzi bw'u Rwanda, kuri uyu munsi General James Kabarebe yavuze ko Tshisekedi yakomeje kugira imyifatire idasanzwe, aho ingabo ze z'igihugu cye zakomeje kurasa ku Rwanda ndetse zikanashyigikira ibitero by'umutwe wa FDL ku Rwanda kugeza mu 2021, aho yateguye intambara yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. James Kabarebe yavuze ko Tshisekedi ashyiraho ibihe bidasanzwe mu 2021 igoma, yari arimo gutegura intambara. Murabyibuka ibyo yise état d'urgence, état de siège, bakuraho abaguverineri, bakuraho b'abasivile n'abaki bose. Iyo nkubiri ngirengo no General Chirimwami yagendeyemo, buriya Chirimwami yaje asimbuye Constandima muri Zaituri, naho bashyiramo abandi gutyo. Noneho Kabarebe yavuze ko yazanye imitwe yitwaje intwaro yose agirana n'amasezerano ko M23 ayigizayo. Mu minsi yakurikiyeho nibwo M23 yateye Kongo, itangiye intambara ibunagana ku mupaka wa Uganda na Kongo. Nubwo byagenze gutyo ariko ngo Tshisekedi yarayibesheje imbunda mu Rwanda, arasa u Rwanda. So ku ruhande rumwe Tshisekedi urumva arahuruza agakomeza avuga yuko ashaka amahoro, ariko mu by'ukuri ahora ategura intambara. Dore nta sinzira arahuruza. Kuri ibyo byo guhora ategura intambara, General James Kabarebe yabwiye abahagarariye imitwe ya politike mu Rwanda ni mu nama yabahuje uyu munsi, niyo tuje tuvuyemo kano kanya. Yavuze ko urugero nk'igihe haburaga icyumweru ngo habe Cogamo, abajenerali ba Kongo bashutse Tshisekedi ngo biteguye gutera u Rwanda bakarufata mbere yuko Cogamo iba agahita yitwa Grand President di Congo. Urumva izo strategie zose zikoreshwa ni kimwe n'izingizi bagenda bagashaka kwica amakontra y'u Rwanda ya za Visit Rwanda. Ejo habaye n'umukino equipe y'Amavubi ikina na Senegal basket, Amavubi amaze gutsindwa na Senegal, abanyekongo barishima batangira kuvuga ku mbuga nkoranyambaga yuko ngo cy'u Rwanda rushoboye ari kujya kwica abanyekongo no kubashyira intambara. So izi zose ngira ngo nibyo afana James agarukaho, izo se ni strategie James Kabarebe akoresha kugira ngo yangize image y'u Rwanda. Ariko nanone tugarutse kuri Tshisekedi, ntabwo twakwirengagiza yuko inshuro nyinshi yagiye avuga yuko azarasa Kigali, ndetse ko na President Paul Kagame atazongera kurara iwe muri Tshisekedi we ari clear and cleaned. Ngira ngo icyo yiyemeje ni intambara. Ariko nanone intambara burya kora uyifuza no kwivuga, ngira ngo nta bari bwo kuyitsinda. Kuri ibyo uvuze ngo Tshisekedi byo kwifuza intambara, General James Kabarebe yavuze ko Tshisekedi nk'umusivile yarimo avuga ibintu by'intambara abameze like n'igitambambuga, kuko urabona umwana w'igitambambuga afata mu byondo akagira ibice byose, nazi ko biriya byondo bishobora kumutera uburwayi, iriya myanda yose arimo ashyira mu kanwa n'ibice byose. We yafashe avuga ati umuntu uririmba intambara
by'umwihariko noneho umusivile ushukwa n'abajenerale be, abajenerale b'ibisambo, abajenerale aho yicara urumva akapanga abasirikare ba ghost soldiers batabaho kugira ngo arye imishahara yabo, abasirikare bari ku rugamba badafite impuzankano, badafite ibyo kurya, badafite imibereho. We yageza bigereranya nkaho ari nk'ikintu no harimo no kudakunda igihugu kuko iyo arimo kuvuga ko azarasa u Rwanda mu munota ahagaze kuri Goma, none bikagaragara ko niyo Goma bayimwambuye mu ntambara y'iminsi 3 kandi irwanywa n'abacanshuro ingabo ze zigahunga. Harimo no kuba adakunda igihugu cye, harimo n'ubwibone. Ahabo ikindi kintu ndekezi, yego ubu ngubu ejo Felix Tshisekedi yakoresheje inama y'igitaraganya, yego avuga yuko agiye gukora icyo bita refonte, agiye kuvugurura igisirikare, ahereze n'abasirikare be umushahara. Niba navugaga harimo abanyekongo bafite ubwenge, bavuze ariko uyu mugabo ni muzima. None se yibutse guhemba kuri umushahara. Twongere twibuke mu minsi ishize batangije campaign ngo abantu bo kwitanga ngo kugira ngo bashyigikire igisirikare ngo mu buryo bw'ibyo by'imishahara n'ubundi mibereho myiza, aho bamwe bavuze ati ariko uradusaba dukore campaign amafaranga mwahaye abacanshuro bahembwe $5,000 by'idolari ku kwezi, umusirikare wa leta adahembwa n'amadolari 100. ngira ngo dusubiye inyuma gato usibye abo ba generals nabo bari aho ngaho badafite experience, badafite na background ifatika yo kuba bamenye intambara, ariko ntabona tinya kuvuga yuko na president Neva nk'umuntu nawe wabaye inyeshamba tavuga ko ari umusirikare n'abari mu bantu bamushuka kubera nk'umuntu uyoboye East African Community kandi ubona ibibazo ko biba bimeze, niwe muntu wagombaga kumugira inama. Ugarutse kuri ako kantu ka Generale Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi, General James Kabarebe yavuze ko Ndayishimiye yiyambuye umwambaro w'amahoro akambara umwambaro w'intambara. Afite notion mu ntambara kuko yarayirwanye, ayoboye East Africa, yarayoboye East Africa, arangije ahubwo kugira ngo aharanire amahoro, ahubwo afata za ngabo ze zari ziri muri East Africa zivayo nubwo zasohotse mu Burundi kuko yari plutôt muri Congo, kuko yari yohereje n'izindi noneho zari zagiye mu yindi mission yari yumvikanyeho n'igihugu, noneho nk'umuntu ahubwo wari kenewe mu gufasha mu kugarura amahoro, ahubwo yinjira mu ntambara, yambara umwenda w'intambara agamije indonke. Ngere iyo nsubiye mu mateka ya politike uburyo uyu mutwe wa East African Community washinzwe, bora uyu mutwe ni igitekerezo cya Nyerere n'undi musaza bitaga Jomo Kenyatta. Bo gahunda bari bafite ni yo gushyira hamwe, ariko ntaba abantu bigeze babyumva. None yajemo u Rwanda, Burundi na Congo, hahita hazamo n'ikibazo cy'amoko kiragaza kikivanga. Ariko tugire kuri General Neva, uwengira ngo kujya muri Congo ikintu yifuje nuba cyifuza ni ndamu no gushaka iki kitu kidogo, no gushaka izahabu nta nutayishaka. Ariko urebye uyu muryango wa East African Community wagiye ugira ibibazo kuva mu ntangiriro, n'ubu rero ngira ngo nibyo birimo kutugaruka. Usibye ko nanone ndebye ukuntu bihagaze uyu munsi, hamwe no kuba uyu mugabo umusaza wahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo hamwe na mzee Uhuru Kenyatta, n'uriya wahoze ari minisitiri w'intebe wa Ethiopia, ndetse na Haile Mariam Desalegn, nabo kuba baje kuba bahuza hari icyo bishobora kuzafasha. Usibye ko na perezida wa Angola Joao Lourenço nawe yari yagerageje, ariko mpe yarananiwe. Usibye ko nanone yahamagariwe izindi nshingano kuba perezida wa Union Africaine. Yego tujya ku musozo w'iki kiganiro cyacu, ni agasuzuguro, ni ikimwaro, ni iki kuri ku ngabo za South Africa ndetse na SADC zatashye zububa? Afrika y'Epfo ihora ishinja u Rwanda ibintu
byinshi cyane ndetse Afurika y'Epfo mu minsi ishize twabonye irimo ikoresha ba Kayumba Nyamwasa ibakoresha nk'impuguke n'ibiki byose kuba noneho bari baranze gutaha banyuze ku butaka bw'u Rwanda bagasaba ko bagomba kunyura ku kibuga cya Goma M23 ukababwira ati icyo kibuga n'igihari mugomba kuzanyura ku butaka bw'u Rwanda kuba bari banze nako bananze gufatwa amashusho n'itangazamakuru abantu babimenye bagera ku mupaka banze ko bafatwa amashusho n'itangazamakuru cyangwa ibiganiro kuba bamwe muri bo bari basabye ko bagomba kwinjira mu Rwanda bambaye civilian ariko bakabangira akavuga ati bake bazambare abandi bambare imyenda impuzankano za gisirikare kuba hari abagiye muri Kongo banyuze mu ndege ari bazima bakaba banyuze kuri La Corniche bagendera mu kagare k'ibimuga kuba noneho by'umwihariko baragiye kugarura amahoro harimo abadamu bagataha batwite bivuze iki ku ingabo za East Africa za SADC ndetse by'umwihariko n'igisirikare cya Afurika y'Epfo kivuga ko ari most powerful muri Afrika? Yeah, not only South African Army, ariko na Tanzania JKT, jeshi la kulinda wananchi na basirikare bakome cyane ko ngira ngo bari barahabuye M23 kuko bazana za sabasaba kuko nibo bayitsimbuye aho ngaho mu bihe byose bagiye bayisenya birababaje nta nubwo nabaseka kuko umugabo mbwa aseka imbohe ariko arimo isomo ariko ngira ngo abo basirikare bari bakiyumvamo ubudahangarwa ndavuga Sami DRC abo basirikare ba SADC bari mu butumwa bw'amahoro aho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo bari amahoro nuko babyise ndekezi nta mahoro nyine nose umuntu ushaka amahoro ntategura intambara urumva rero kugeza ku munota wa nyuma M23 babwira mwebwe nabo mufite uburenganzira bwo kuba mwafungura iki kibuga mutahe nani imbaraga mufite ni nk'aka gakino ni nka yamvugo ya Colonel Willy Ngoma yavuze ngo don't joke jump and go quickly avuga here we are fighting for our lives and you fight for money rero ntantu tuba duhuri ngira ngo ni somo rikomeye cyane kandi pe biranababaje kubona ukuntu batwaye imirambo bwa mbere bayicisha muri Uganda kubona uburyo abo ba mercenaires baciye aho ngaho ariko ndekesi tujye twiyibutsa n'ibyagiye bivugwa n'ibyanditswe hari report yaba expert ba UN yigeze gusoka mu myaka ya vuba yavuga ko kira gisirikare cya M23 gifite ubushobozi kurusha n'ingabo z'ibindi bihugu iki kintu rero ni ikintu tugomba kukitondera umugabo mbwaseka ibintu South Africa yaboneye hariya ntabwo twayiseka icyo twakwemera gusa nuko yahuye n'abantu bari bariteguye unarebye n'uburyo bategura ibintu byabo icyo kibuga rega bazagifungura sinumvisheje bundi ngo ikivu baragifunguye ikivu kirakora ariko nabo bazagifungura kubera ngo ingabo za SADC ahangaha rero ngira ngo M23 nayo yakomeje kugaragaza ko ufite imbaraga ko ishaka no kwiyuba birababaje rero kubona ukuntu izi ngabo zaje zikagwa ku kibuga cy'indege cya Goma ariko mu gutaha zikaba zatashe zinyiza imoso zicikanombe zicishijwe bugufi uhereye kuri La Corniche kugeza batashe wabo nimba baraguye ku kibuga cya Johannesburg nimba ari za Cape Town ariko nanone harya baca umugani mu kinyarwanda ngo ubusa buruta ubusa gusa yego nabo babyaye abo bagore bagiye batwita ngo ari n'uwabyariye Rubavu yego urumva ibyo byose ni ibihembo ubu ntabwo azibagirwa u Rwanda n'umugisha unabaze bagirwa u Rwanda pe kubyarira ku butaka bw'u Rwanda ahubwo uwo mwana azamwite Kanyarwanda ariko nyine nanone mission yabo expedition yabo expectation zabo muri Congo cyane cyane kano gace Kavirunga Kanyiragongo ngira ngo ntabwo bazongera kuhagaruka ariko nanone tugaruke ku ijambo Ramaphosa yavuze ngo ingabo ze zarashwe na milisa aho yita u Rwanda ngo milisa ngo abasirikare ari byo Perezida Paul Kagame yasabwira ati no RDF ni igisirikare gifite structure gifite muundo kandi akomeye cyane rero ndekezi birababaje
nubo tuba tubivuga gutya bikatworohera kuko tuba turi mu kazi, ariko nubu haracyari abasirikare benshi cyane ba South Africa, ba Malawi, ba Tanzania bari encerclé, barabakatinze. Ibigo barimo bimanitseho idarapo ry'umweru bigaragaza amahoro, mbunda barazibaha. Aba basirikare rero bamanitse ayo mabendera nibo baduha ubuhamya. Yewe twese turimo turavuga nawe intambara yabereye aho ngaho tuyizi. Ngira ngo rero ijoro ribara wariraye, ariko harimo n'abandi basirikare benshi ba FARDC nabo bagifunzwe mu bigo bya MONUSCO biri aho ngaho. Nababonye barimo batakamba bavuga ati nyabona M23 harabo mwajyanye mu myitozo iri mu ngabo, natwe turabinginze mu dutware aho kugira ngo tugume dufungiye aha ngaha, kuko nabari binangiye. Hari abari binangiye bavuga ati nidushaka gukorana namwe, aranje bavuga ati nta kibazo mugende muri hariya muri kigo, nta kibazo. Babonye rero ejo bundi bagenzi babo bapasinze, noneho bajye mu rugamba rwo kujya guhangamura ubutegetsi bwa Gisekedi, barebye ubuzima barimo baravuga ati kari agashahara mwahaye bariya k'ibirarane, ibyo mwabigishije byo gukunda igihugu natwe turabishaka. Rero hano harimo ikindi kibazo gikomeye cyane, cyangwa se n'igisubizo. Abantu barimo kwihesha agaciro mu buryo utamenya. Nimba UN itegetse ngo abo basirikare ba SADC bari aho ngaho nibarekurwe kandi bace ku kibuga cy'indege cya Goma, M23 gafunga umutwe. Ntakiri gufunga umutwe, ikibuga baracyangije. Ariko kubera order, kubera power ya UN, hako kano kanya M23 kano kanya tutarigiye kujya hirya no hino. UN ubu kano kanya ifite ubushobozi bwo gutegeka M23 nk'umubyeyi ubwira umwana ngo fata injerekana hayishyira aha. Niyo mpamvu rero navuga ko M23 yihagazeho, yihaye power, yerekanye ko atari insina ngufi ishobora gucibwaho, atari urukoma. Ariko icyo navugaga, ibi birahindura amateka cyane. Kandi ngira ngo imwe mu ntambara, imwe mu mpamvu M23 irwana no kwihesha agaciro birimo. Dusoza diplomasi ya M23 urayibona gute ukibona isura ya Kazarama yagarutse muri M23 n'abagenzi be, agaza gusanga ba Lawrence Kanyuka, ba Willy Sivuga ngejo kuri kiriya kibuga aho zirangabo za SADC zari ziri, i delegation ya M23 yari iyobowe na Kazarama. Ni byiza. M23 imaze igihe kinini yiyubaka muri abo diaspora. Muri diaspora bari bafite imbaraga zikomeye, ngira ngo ni naho kenshi abantu benshi batangira kuvuga yuko bafashwa n'u Rwanda. Harimo abanyekongo benshi bahunze, biciwe imiryango, banyazwa amatungo, bicwa rubozo. Abo rero bakomeje kwishyira hamwe no muri diaspora, bafite abantu benshi, USA, Europa, Asia. Abo rero nibo bubaka n'iriya diplomasi ikomeye. Ariko nanone nk'umuntu w'umusesenguzi kandi nkurikirana amateka ya politiki, nimba ikibazo M23 igifite aka kanya ni ikibazo cyo kubaka impamvu za politiki barwanira kugira ngo bazumvishe abakongomani, kuko abakongomani bazumvishe nona AFC M23 yagaragara ahantu hose muri Kongo, kuko mu bya gisirikareho bigaragara ko biyubatse bikomeye. Ngira ngo urebye n'uburyo barwanye kuri Goma, ni intambara amaze iminsi 3. Yego nta ntambara iba yoroshe, ariko ugereranije n'umubare w'ingabo zari zirimo c'est positive. Bukavu urabona ko batanarwanye cyane. Ngira ngo bafite imibare ikomeye cyane, M23 ifite imibare ikomeye cyane. Ngira ngo niyo mpamvu itahise ivogera Uvira ngo itifata. Icyo shira imbere ni kubanza kwigisha abaturage kugira ngo ibintu bigende neza. Rwakanda gushimiye cyane. Murakoze Ndekezi. Yego. Merci beaucoup. Turabashimiye bakunzi ba Rwanda Sun. Icyo tubasaba ni ukubana natwe, mukatwereka urukundo, mukareba ibiganiro byacu, mukabisangiza abandi, ndetse mukajya muduha n'ibitekerezo. Ciao ciao.